14 CSOs Kanglai Park Amade, Tongan Balandam Asigi Lupsing Nangase, Governor Ajay Kumar Bala Unakhre, self-enumeration ge Numitaraga Mangage, Matam laying acida Legana politically, Kari Pangtupa Yabagi Hibeto, Young Sinaba Takshilam Haide. 14 CSOs Kanglai Park Amade, Tongan Balupsing in Nipana Sabatim among us, Governor Ajay Kumar Bala Unakhre. Unaba Aduda Tim Adugi Mike de Lamdam Masida Mitop, Kandok Labamatung the census Amade, delimitation Piket Piu Haina Takshinki Haide. Governor ga unaruraba matung paumisinga unaba amada 14 CSOs Kanglai Park ki convener Nahakpam Santana Hai ngasi 14 CSOs Kanglai Park na Com Union Kawi Union Rongmai gi Ichil Inau Singh Maijai Pangal Arambai Tengol amade Maijai Lipun ga loinana miyam gi demand haibade census tawdingai da NRC pangtu haibagi matangda governor ga unabane mamangda 14 CSOs na state asigi demographic study ama pangthokse haina Manipur lengakta takshin badage handak Manipur State Population Commission Sindura Numini ki oiba workshop ama pangthokhe workshop adu lorakpada committee ama semna wafam thambaga loinana Union Home Minister amade Prime Minister aikhoi apamba ase piba yabra natraga yaroidabra haibadugi chapchaba assurance ama launaba haibane ngasi ase state asigi oina census ke self enumeration hoba numite adubu aikhoina thigatpa matamda self enumeration ge web portal ase hauji fawgi oina Sizinaba Hodre, Nasidagi Horaga Numitaraga Manga Chathagadaba self enumeration gi Manu Asida, Aikoina Sembi Haiba Committee Assist Sembiro, Committee Assist Semaroi Haiba Taragaso, Governor, Chief Minister Amade, Home Minister Center Lengaki Mari Lainaba Singh Unanaba appointment Amalobio Amade, Hiramasi Matang that Lengaki Oba political decision Amalahonaba, Governor Unarubani Haina Magna Fundo K. Magna Makatana Hai. Aikoi Maikaidagi Thamkiba Wafam Singh Adu Governor Lokshin Bagaloinana, Hayang Mahak Delhi Churkadoriba Asida Aikoina Thambi Wafam Singh Adu Putopagaloinana, Hiramasi Matang da Chief Minister So Haigani Hainat Hazopira K. Assam the NRC Tauna Amadi NRC publication Roichgaida, delimitation Pangto Kibagi Todok Lake Ray. Fibom Asilabana Manipur Oina Day, delimitation Taujungaida, Lamdam Asidage, Mitop Singh Hana Kandobo Matau Tai. Lamdam asidagi mitop sing lauthopa loiju phawbate state asida delimitation ase freeze tawduna thamba yana ba formula ama India amadi Manipur lengakna puthokpiu haina governor da thamlamki haina so magna makha takhe Akoina Pami Papun Mamdo, Manasu, Pami Haitare, Adubo, NRC Togodra, Foreigner Act, Amen Togodra, I do the political talk, the Garway have say, Magna Sumana Tambire, however, political talk, the Garway have the Akoyana Zudum Haizagre, political talk to Tonava, government, Namati Governor, Shinbio have to Naway Tamzermise, Aduna Magna Numinium Nisida, Moigisu government gives you decision of a lower way. Because about portals of hungry, Wariboba, Aduna. Kayuma portal se hangta di governor ga chief minister ga na ahanba census ki enumeration je moina hogadam ni moina states ki first citizen di makoina oye bako ado press me amju baton zum phangadra ena khalli ko DIPR gi hair ka do male ado hojik paudi open tawdrim ni na masigi marak sida 15 days ki self enumeration matam le ni sida politically kari tawba ya ge do madugi room do lomina se na akoi sumaina thamjabani